Zing Daifim hun kan lo thleng le ta le machwani kan ya Zing Daifim clear to Zonet chung kwa te chi bai ve kule when hi September ni somni pathum sang hi somni pali tho chen ni nia when hi zai thiam choi thelo Bruce Springsteen the boss ti shat larbar devi somsari pangana nia kumsang ka zakwa somli pakwa voina nga khan Long Branch New Jersey a lo piang ani Bruce Springsteen hian music lama choi moina sang ber Grammy Awards somni zet adong to a album Larzwal, born in the USA, born to run the through USA, copy Mactadwai som Ruk Pangavel, Covel Puma copy Mactadwai Zasum Nivel Shalania, film Lamazoy Monasang Bear Academy Award le Golden Globe Award Depo Adong to Bok. Sensin Tarilongai Tlang O, Izol Copuibol Lopai to Paul Patum, Izol Garbage Vehicle Owners Association Te. PPP mode bol lopay welfare sanitation driver and handyman association 10 voina changa aizol khopui bol lopay na chol san antum to chu aizol mayor le MC ho to dangte ne na anin biak nu in dan pa ngain an pai chunzom le don aizol khopui bol lopay to pol pathum ten ni jana thu chwa sia man tarlan danin aizol khopui bol lopay motor man rual khai lo awanga vengchen khat motor man higher rate Tlom tak chunga an tlan sham lai le diesel mante atau tak thu wangin red roll khai lo tor tu te tan tlan ngai na talawa chumi wanga aizol khopui bol lopai motor te ni somni pathum thlakwa sang hi somni pali tho chan ni changa din turan ti chu ni min pathian ni tlaidar thum khan AMC mayor le executive councillor in charge solid waste le Paul Shwai tu te anin bia AMC mayor in bol lopai motor man Royal Khai Thainan Amangain Ma Alak Ngal Tur Thu Soya Bolhopai Motor Enkol to Paul Pathum Te Chuan AMC Mayor le Executive Councillor in charge Solid Waste te hi ring talk in September ni somni pathum sang hi somni pali tho chan ni changa bolhopai motor zong din tura an lo ti to chu suit ani ti tar langa bolhopai motor zong te apa ngai anga tlan le vet turani eti in an tar lang ani PWD Minister Puvanil Lanale Civil Supplies Minister Pubilal Sanjavati Chuan Inrini Khan Tun Nai Ro Tuit Lana Sa Avanga National Highway 06 Kon Puile Kamrang in Kar Kongchia Thom Chatna Tho Me Chut Lo In Malagnate an Enfia Puvanil Lana Chuan National Highway 06 Kong Thom Chatna Thei Top Chua Kalpuyani Le Ani Le Ni Lai Nia Enfia Nuwa Mason na tam tak mu ani chu lo momati thu soin thok tu te chu tha thla lova malazel turin cha Civil Supplies Minister Bubilal Sanjawa chuan khwa in abum ro te ani lo chuan oil le ni tin mamo phurte athlen bel zel be sei ani thu soibok zirtop zana changkhan lir thei sil char lampan turte chwa ania inrini tlaidar nga le chanve changkhan ni tin mamo phur lir thei te chu kaltlang tir channi in nimin le ni zan lam thleng khan motor lian chhnem tak chuan aizol an lu tani heti rol han kong pui vilzui le thom chatna po boruak omdan te clear ring chunga tho zel tum ani Kong Thom Chatna Tho hi September ni sompare sang hi som ni pali ni laini khan PWD Minister le Deputy Speaker te chuan tlo in an lo enfia to a hemini han ro man na thar siam ni in lir thei tang khang te chwa ti rania ngor zoka kong siam ani theinan lir thei pal tlang turte dang betin atuk ni ngani changa in ring ni thlengin Kong Thom Chatna PWD in team lia in chenin JCB panga excavator pakhat road roller pali le lo fatam zok roin an siamani Sarkar thu chua in atarlan danin National Highway 06 kon pui achanga khamrang in kar kongchha zwal na lai te thom chatna hi azwal pui zo fel to ania ngun taka vilzui zel ani dona lir heita na zo har salai te po achul anga thom chat zel tum ani National Highway 06 kon pui chu khamrang section hi Sadguru Engineers and Allied Services Private Limited te siam ni in Nakume thlatlenga inkol sunzom turati anni lain anin kol zui chatlo wangin PWD in anti top saka an poisada kham cheng noi somthum panga point pathum pasari mangin PWD in che chatna an thok meka he hian asiam chatna adai don lo wangin atho sunzom na tur sarkara dilbel mekani National Highway 06 hi Ministry of Road Transport and Highways kong ni in 4 lane siam turin NHIDCL kutadania DPR siama tender chuan in contractor po thlan felania compensation chungchanga forest ram le mimal ram in thua awma wangin na chan thei alani ri lawani Sadguru Engineers and Allied Services Private Limited Kong Siam National Highway 06 kon pui chu khamrang in kar hi defect liability period
chunga la omani awangin PWD ko da changin NHIDCL chuan an la chhong thei ri lawa PWD in an enkol nuwa thei top chua chei that mek zel ania NHIDCL kuta hlan thuai tum ani hemin hu hian enkol zui na NHIDCL in an tum toang National Highway 06 Kamrang Chusairang Section B ki NHIDCL kuta hlan fel toni in an hnuaya company in a enkol mek ani PWD Minister le Supply Minister di hian kongpui siam thatna thoka sarkar malak mek na choyoma an khowam chunga natlang Kamrang branch YMA te po to in an malak na wangin lom thuan soya natlang te thingpui in na tur sum fai an hlan ani Minister de hipu H Zoram Liana CEPWD Purobin rin oma SEPWD National Highway Circle 1 Puarlel du thanga Senior EE National Highway Division 3 le official dangten anjoy omani Myanmar ram Chin state a Myanmar sipai sarkar do tu zofa pol shang zinga inrem lo na omchin chinfel tumin inring ni khan pol shang pali te chuan zoro wapna nuaya inrem na anziak Chinland government le Chin National Front changrwal mek le interim Chin National Consultative Council le Chin Brotherhood ayo te hi advisor to Chief Minister le Zoro Vice President Nibok pulel mon puye punte MLA office sa anin bia he in biak na hi Zoro President Puar Sangkoyan kai shuain Zoro Vice President poro ming thanga kolni in hun sermanga in rem na thuthlung an siama zofa te Chin ku ki le mizo chu thla tu thumun chongkhat mang nun phung thum hun serle sang in khoipol beise na thum mun vuana damletlang khata thile rom khata ti chin unaw anni ti anpoma ramle namta na ma anlak na konga an chhanem ngai lua da wanga unaw anin muthiam lo chu poyanti thule tun hnuwa thleng to lo se andu thuan tar langa tun hnuwa boina le har sapna alo ompo in tharum le ral thuam chelek zonga malak lo ni sentia zoro malak na inrem na thuthlung soi ho chu cha anti thule anpom thu soin inrem na tlu antling a thei nan achul dana zira in biak na nei le ni sentia meeting le huna inrem na committee din ni se antibok he inrem na thuthlunga hian Chinland sarkar ayo in Chin state chief minister pupathang le CNF ayo in an pol vice chairman pakhat puthang ning ki ten an ming an zia kani ICNCC ayo in Chin state chief minister Hlui Pusalai lian luai le Chin Brotherhood ayo in an shuai tu pupo silaten an ming an ziaka Zoro ayo in an president Puar Sangkoy le general secretary Puelram din lian ren tleiten an ming an zia nan ve bokani pulel mon puya punte chuan Chin state a zofa unaute in rem chu Mizoram sarkar du danania aizola anin komkhom na po sarkari na siat puyani atia sarkarin zoro kaltlangin rem na palai na athok ti soin India sarkar po hian pol shangte in rem hi duwa chanpui na pek po adu ani ati Zoro General Secretary Puelram din lian ren thlei chuan Zoro in rem na palai na atho chan soin zofa te chu unaw vek ania in muthiam lo turan ni lova changwal tur zo kan ne tia unaw anni angin in chen thei anni lova indau thei po anni lova zofa te chu khoipuna po omse lungrwal taka tur anni atia mani nampui te mel ma a anin siam turani lova mel ma thumun nei tlang zok tur anni ati zofa te chu pathian ring tu anni angin engtiknia emochuan in remin an lo omanga an lein sui khom vek don ati bok In Ridney Khan Sports and Youth Services Minister Pudel Hinglavam Harchuan Chuampui Branch YMA in Chuampui Venglai Presbyterian Goshen Hola and Branch Huam Sunga Zirlai le in Fiami di Chate Lompui na le choi moina hun an buat sai chu khwalian ni in panpui Minister Pudel Hinglavam Harchuan Zirlai le Chalai di choi moina program atan Goshen Hall man ani chu adang dain Amang chang sha thak le ti soin pathian polna ba ka po Goshen Hall te hi hetiang program atana man changkai hun hle to anetia zirlai le infiami de nuna abik takin hun von thiam apoimo dan te soin hun tha an nei man thiam apoimo atia malam hunatan zirlai te chu tu na changa anin bo sai chan achul dan te soin ti tak tak na nen an thil tum ti hlotling nei turin an ril ru an buat sai apoimo ani ati Sports Minister chuan tunlai ko vela competition sang to hleti in chalai ti chu angai renga an oma hun to lova mason du na rilru an nei angaya chumiatan chuan thil an ti dan an thlak achulanga akal kong lobi bawin lo har sama se beidong lova
malam panzel turin cha chalai kal khom te chu chuan pui veng danglam na thlen tu le veng ti moi tu ni turin na cha bokani in khom hi chuan pui branch YMA president pukel rin moya engineer in kai shwaya SA chuan pui COBL2 auxiliary captain RKL Ning Lavan Hunser Manga Branch YMA Assistant Secretary Puke Van Kimatne na chingin report ngai thlakania Branch YMA Vice President Puriki Zonun Sangan Lom Thu Suin nu akharani he choi moina in khoma hian chuan pui veng li zirlai ti cha mi za som pakhat HSLC a somli pali HSSLC a somli pali graduate som pathum postgraduate pasari le diploma pathum te baka infiam na lama mi chuan mi pathum te hne na lumpuina le choi moina an hlan ani Tin Sports and Youth Services Minister Pulil Ning Lovamar hian in rin Zing Khan Mual pui aizola sports infrastructure shang tetlo in adin muna enfia Sports Minister Pulil Ning Lovamar chuan Mual pui sports infrastructure shang te chu Mizoram huapua achapol ani awangin changkai the ang berahman adu thu soya Rajiv Gandhi Stadium Ardeng Chuam Hall Khelo India State Center of Excellence MSSC Sports Hostel Ardeng Chuam Hall kota open gym le infrastructure dangte chu uluk taka enkola infiam na in ma son phak nge na tura manchang kai poimo ti asoyani Minister hi Mizoram State Sports Council Secretary Pu Henry Silal Ron Kimale MSSC Land and Building Protection Committee member Tenan Choi Oma munma shang en ho nuwa MSSC Sports Hostela income ho na anne ngalani income ho na hian mual pui mai ni lo Mizoram mun shanga sports infrastructure ti din munle mason na tura tho ngai te an soi howa malak to dan te tar lan ni in malak zel dan turte an ngai to ho bok ani in rin Zing Khan Aizol District chunga swacha ta hi seva sang ni somni pali faina be pui thak na kalzela minikot tlangzol changa Sibmiu Road khatla a faina natlang ne yania Aizol DC Pulishat pui engineer chuan he natlang pui hon hun hi mangin ramfai le thiang hlim nei tur chuan anuna nun pui achul thua soya no pangjok te changa in tu apui mo thule chumi tur chuan thil tia in zirtira inti mu a hlok thlak thu soin mani mazon chewa ma lavek turin kal khom te soma he natlanga tel te hian mani nun phunga final le thiang hlimna senglu chho tura thutiam lakna nei ani Natlana mun hi Directorate of Women and Child Development Rahman na in Cleanliness Target Unit Black Spotatan Tlanania Directorate of Women and Child Development Bultumin New Capital Complex Branch YMA DC Aizol UDNPA tenena thokhoin he finance natlang hinei ani he natlang hon nei khom hi New Capital Branch YMA President Pu Arlo Rosia machuan kai shwain Women and Child Development Director Bizoram Thangi Changte chuan kalkhom te hne na thutiam lakna hun le thu toy soina hun manga bolhlo pai chin dan ten ecosystem anti buai thei dan ba ka midang enton tura mashwai tu ni turin kalkhom te acha ani Fine natlanga hian Directorate of Women and Child Development thok tu te ba ka New Capital Branch YMA member te changin mi zani chuang thok chuakin DC Aizol UDNPA te rembuat na in bolhlo pai motor in natlang tana nok anlak khom te hi pai ngal ani Vaina District Headquarters shang khochin to weather.com in Tarlandanin Vainhan Aizol District a khulum lai berin Celsius degree som thum pahni ani anga khovo lai berin Celsius degree som ni pahni ani ang lungleya somni pakwa somni pakhat siaha somni pasari som pakwa lungtlai somni pakwa somni pahni champhai somni paruk som pasari serchip somthum somni pakhat kolasip somthum pathum somni pathum mamit somthum pakhat somni pahni saitwal somthum somni nathia somthum pahni somni pathum khozol somni pakwa som pakwa ten yenga Vainhian wasur thena lungtlaya za somruk pariat siaha za somnga pasari lungleya za somnga aizola za somthum panga nathia la za somni pali serchi pa za somni pali mapina za somni pali khozola za somni pali champhaya za somni pali kolsi pa za som pasari saitwala za som pali terwa sur thena umni in weather.com chone tar langani fakna hunilo manglo kangu nule patetana thulomum company dangtene na tekhina achunga omzat in angrang sia tlom si quality chiat pha chuang si lo Kirisoft pan sniper hi in hanbel chiang don te ang
Kiri soft pants diaper hi nu ti ta na hak tir ol sam tur tak le nau pang ta na hak nuam tak tur siam ani a tin nau pang vun raw le vun long asiam velawa nau pang vun ta na shisel tur siam ani tin he diaper hian hu a hi phulcha em a darka ruk chung engma lik lo tur siam ani Kiri soft pants diaper hi ileidu emo izwardu ani chuan engtiklai po in TS Enterprise sa order le theireng ani e Super Stockist in Mizoram TS Enterprise Ni zung nat na laka ivun a himem Evian touch sun care hian ivun sun barn turle boruak bollo mai di bol thei laka avengang che Skin whitening ani ngal bo No, they don't really care what you're going through So you gotta show them, baby You gotta show them the real you You gotta give them what you've got No, don't let them see what you're not Cause you are strong You are wise Ni zung vun ti che tu tur aven ba ka chan na sa a velo Evian touch sun care nen ni man nuam le Evian ni But no, there's nobody in the world Zonet Auto Works Tata Motors Commercial Vehicles Business Unit Showroom bongkon lung lei rota hian local la iman na tura zirzelin imotor mamo kan lau ko mu don senya Service station zangklum tak Punchong Airport rota oma Tata Genuine Spare Parts kan kol ngal boke Zonet Auto Works Tata Motors Commercial Vehicles Business Unit KT Enterprise ramhlun nota hian TV, fridge, washing machine, microwave oven, air conditioner le deep freezer, company sang online pricing kan zuar ta e direct kan chani wangin atloma company brand warranty fekani boke tin sofa te ta thulom kanon thlen le chu hei hini mani ti chiet ni lo kum khat thasom pani chunga man tlak lawa chiet chuan atharing kan thleng sak thei bok District som pakata chin lung chuak zofa te u tlom si thasi intan kan chop chuak ke kan bungrua te installment in kan pe theya zuar chhom du kan pui thei reng bok India Rama Aluminium Company hun le changtlung anupam aluminium kan kol boka tukver frame partition le aluminium hanna chi reng a chuan anupam aluminium hi anin ti mu mek bok KT Enterprise online store ramhlun note phone number 943615 2557 Police report ilo ngai thlang utukina aizol ko puichunga police station tele aizol ponlam district headquarters sina police station te kan bekim theya tang somni pasari omin meichian tel lawatang zinga hian inner line permit nei lo wanga man namdang som pakhatan tela khotwal mi som paruk te chu narcotics case saman remand pariat rugruk kai hnoyaman pasari le family case atanti pakhat te anni kan be action police station som pali le outpost pakhat zinga tang umlo na police station som Lungle police station atang som pakhat kolin anjinga som te chu ILP nei lo wanga manani a khotwal mi rugrorin helman pakhat atela aizo police station atang pariat an kol zinga panga te chu narcotics police station case remand ania tang dang te chu rugruk wanga man pani le ILP nei lo wanga man pakhat te anni bongkon police station a tang pali kolin rugruk wanga man remand pani le rugrorin helman pani te anni Sampai police station a narcotics case aman remand pathuman kola siaha police station a family case atan tier pakhat an kol ani Inrini aizola traffic rules board siaman za two wheeler somni pali le LMV somte ni a poisa chotir za thi cheng sing khat sang riatani When he aizola mi malle sokar lir thei number pakhat le pahni top te tlan lo ni ania LMV taxi le two wheeler taxi e te tlan lo ni ani bok Hospital report nimin laidar thumachanga tukindar sari thlengin civil hospital aizol casualty emergency case za pahnin neya mithi pahnin neya emergency case tamber khosik luak le thoha ani emergency case zinga hian admit zat pariat ania hospital danga changa refer paruk omin admit ngai si khumom lowang hospital danga thon pathuman road traffic accident wanga hliam nei panga zinga ru tliak pakhata oma uise pathum anom
emergency and labor room ani min Zing dar sari changa tukin dar sari in kar chungin naw piang somni pathuman oma meichia som pathum le mi pa som ni in nei le tur panga anombok Sinot Hospital dutlang casualty ani min tlai changa tukin dar sari thlingin emergency case som pakwan neya pasari admit an niamit thi pakhatan neya emergency case tamber khosik le pumna ani general warta khum an fula new cabin le pipui inate cabin fulin khumruk omna IC wo full bok lomna warta naw piang pahnian oma meichia le mi pani in vo in lamane tur be sei pahni anombok ZMC State Referral Hospital Falcona ni min tlai dar thuma changa tukin dar sari in kar chungin emergency case som thum pakhatan neya mithi pakhatan neya naw piang pakhat an nei boka emergency case tamber khosik le pumna ani aizol khupui chunga private hospital kan biak chin de Zinga Ebenezer Medical Center a mithi pakhat le naw piang pakhatan neya NIC wa khumruak nein aba kan fula aizol hospital a mithi pakhat le naw piang pakhatan neya cabin fulin general a khumruak an neya LRM hospital a mithi pakhatan neya cabin le general fulin IC wa khumruak an neya Greenwood hospital a mithi pakhatan neya cabin fulin general a khumruak an neya Trinity hospital a mithi pakhatan neya cabin le general khumruak an neya Adventist hospital le Alpha hospital a te naw piang pakhat ve an neya cabin le general khumruak an nei ve boka City hospital a cabin fulin general a khumruak an neya kan biak the hospital dang Nazareth hospital Rampur North le BN hospital a te cabin le general khumruak an nei heti hian nimin tlai atanga tukin dar sari thlenga kan biak the aizol khopui chung dam do in sang le ZMC State Referral Hospital Falcona mithi kan sha thei zat pakwa ania naw piang kan sha thei zat somthum ania nimin tlai atanga tukin dar sari thlenga hospital lian dewa emergency case tamber khosik pumna le luak ani Power report State Law Dispatch Center changa thu kan don danin nimin lama kol phetha kan man tam lai ber ni zanda rukle chanve kan man zat megawatt za somni point pakhat pathumania kan phan tlem lai ber ni min Zing dar lia kan man zat megawatt somli pasari point panga bialani kan man tam lai ber megawatt za somni point pakhat pathuma hian central sector tuirel hadal project achanga mu megawatt somnga pasari point pariat te private sector Vankal Solar Park achanga mu megawatt kwa point pariat pathum te state sector Kolbem small hydel project siam chua megawatt khat point pariat bialte Kaut Labung small hydel project siam chua megawatt khat point pakhat pali te Maicham chu small hydel project siam chua kilowatt zariat somnga te Maicham 1 small hydel project siam chua kilowatt zanga te Khoiwa small hydel project siam chua kilowatt zali somsari te Tlungvel solar plant siam chua kilowatt zathum somriat le Tuipui small hydel project siam chua kilowatt zahni somnga te tela heng power siam chua te hian siam chua tam lai ber le siam chua tlem lai ber cheu chaw rwalani power supply kan mucha a load shedding siam ani lavani POL le LPG report ni somni pakhat thlakwa sang ni somni pali Zing dar kwa le ni somni pathum thlakwa sang ni somni pali Zing dar ruk engkar chunga borkhola samachanga LPG load supply che ge Warrington report te biakung gas aizol cylinder zokwa somsari pakwa van buangi gas aizol cylinder zokwa somsari pani vine kunga gas aizol cylinder zokwa somruk paruk zopui inden aizol cylinder zaruk somnga pali mizofet aizol cylinder zaruk somli pariat MNB inden aizol cylinder zaruk somthum swak chung inden aizol cylinder zathum somli pani Zothan inden aizol cylinder zathum somni pali BMS inden aizol cylinder zathum somni pali Kablena inden aizol cylinder zathum somni pali Caravan inden aizol cylinder zathum paruk Blue Mountain inden sangau cylinder sangkhat pariat Southern Gas lunglei cylinder zakwa somsari pani Mizofet samphai cylinder zaruk somsari pani Fidelia inden nathia cylinder zaruk somruk paruk LP inden lunglei cylinder zaruk somruk paruk Selling inden selling cylinder zaruk somli pariat Zomoi inden tlabung cylinder zaruk somli pariat Peniel inden biate cylinder zathum somli pani Mizofet mamit cylinder zathum somli pani CL inden lunglei cylinder zathum somli pani LTM inden tuipang cylinder zathum somli pani Ramliana inden konpui cylinder zathum somli pani Liankunga inden West Pileng cylinder zathum somli pani Lalne moi inden iBox cylinder zathum somli pani Mabiak inden Keifang cylinder zathum somni pali Grace inden Tenzol cylinder zathum somni pali Khuma inden Longklai cylinder zathum somni pali Nute inden Chongtepi cylinder zathum somni pali Sangi inden Darlon cylinder zathum somni pali ZND inden Ngopa cylinder zathum somni pali HC Lal Shakima inden Nod Van Lai Pai cylinder zathum somni pali Mizofet Selsip cylinder zathni somkwa parukte ania POL report ni somni pakhat thlakwa sang ni somni pali chunga
Vaireng ti oil depot changa lot pek tele direct a Gauhati changa lot la ni somni pakhat thakwa sang ni somni pali chunga vaireng te supply che gate in report te high speed diesel at Hanzau filling station Aizol trip thum Akholi filling station Aizol trip ni Mizofet filling station Aizol trip khat Mizofet filling station Miniko Aizol Elbiaglena filling station Aizol Shangbana filling station Aizol Hava filling station Aizol Aizol bypass filling station Aizol Mingmoy filling station Aizol Tan trip khat shau Jerama filling station Sia ha trip li VS filling station Walpui trip ni Mizofet filling station Vaireng te trip khat RM filling station Chimluang Ramhluna filling station Bilkotlir ATS filling station Kolosip Donglena filling station Ser Khan Mizofet filling station Konpui Israel filling station Sairang Trauma filling station Seling LT Brothers filling station Keifang LD filling station Puilo Ngopa filling station Ngopa LTM filling station Kozol Mizofet filling station Sampai Tiroma filling station Sampai RC filling station Sampai Zira filling station Tingshangkon Leldin Pui filling station North Van Lai Pai LNT filling station Melriat Muifang filling station Muifang Arlel Lura filling station Tenzol Siam Lena filling station Haolong Mizofet filling station Lunglei Zoding Lena filling station Lunglei BZ filling station Sangao Mizofet filling station Longklai B Sangtiam filling station Longklai SPC filling station Tuipang Trip Khat Chewania Motor Spirit Petrol Mizofet filling station Aizol Trip Khat Mizofet filling station Miniko Aizol Lelbiaglena filling station Aizol Shangbana filling station Aizol Hava filling station Aizol Lelboy filling station Aizol Lelthanzawa filling station Aizol Aizol bypass filling station Aizol Lelshatiri filling station Aizol Zembok filling station Aizol Tan Trip Khat Cheu SPC filling station Tuipang Trip Ni Jerama filling station Siaha Jeras filling station Lunglei Kes Yanglinga filling station Lunglei Tiroma filling station Sampai LTM filling station Kozol Tan Trip Ni Cheu Ramhluna filling station Bilkotlir Trip Khat ATS filling station Kolosip Hill Rose filling station Zol Nuam Donglena filling station Ser Khan Mizofet filling station Konpui Trauma filling station Seling RC filling station Sampai Leldin Puya filling station North Van Lai Pai LNT filling station Melriat Muifang filling station Muifang Arlel Lura filling station Tenzol Siam Lena filling station Haolong Johannapa filling station Nathial Mizofet filling station Lunglei Zoding Lena filling station Lunglei T-Way filling station Lunglei BZ filling station Sangao B Sangtiam filling station Longklai Tan Trip Khat Cheu XP Mizofet filling station Aizol Lelbiaglena filling station Aizol Le Trauma filling station Seling Tan Trip Khat Cheu Ani Inrin ni khan Nathial DC Conference Hall SDO Sadar PS Chair Lei Hang Kai Shuayin Nathial District Disaster Management Authority Nuaya Quick Response Team Training Karna Inkom Nei Ani QRT Training Karna Hian Nathial Additional SP Pu Beimosia Lapi Chuan Nathial Mason na le mipuite thlamuan na tur Nibok Quick Response Team Tana Training What Say Thei Ani Chu Lomamati Thuasuya Trainees ho chu chiat na ron thlen huna an mat chuan ber turte an ni ti in sharing chungin an training china du tok mai lo turle in zirbel zel tura adu thua soibok training chuak te thla na thu soitu project director Pumal Somtluang fan chun chuan he training hi Nathial tan bung thar kai na ni thua soya tlomngai pola changa training nei ho hne na lom thu soin anin pek to na zongzong awangin lom thua soiboka rigrum thil le chiat to na athok chuak ma saber pol anni thin chu fak omati thu soin chuti rual chuan thiam na nei chunga thiam na nei chung nge ya che chwa chu mita na changkai jok mai ba ka midang ta na thamwan thak ani tia hetiang QRT training dong tlomngai pol rigrum thila thok chuak ma saber pol ni chin hi ramdanga an meu lo thu soi Trainee hne na changa feedback thu soi toy ngai thak ani hnuin DIPRO pu F lerin fela chuan lom thu soin hnu khara Karnan huna hian DMNR District Organizer Puzothan Sang of Marle SYS State Adventure Organizer Pu Moses Lelthan Puyate Antel Bokani Training hi September ni som pasir Saria changa chan ni in ninga aoa crowd control psychological first aid rope rescue knots rapid ascent and descent assisted rescue method cliff rescue dan si shang rigging and hauling system alpine clutch English reef line le group rescue te training a hian zir ani quick response team training a hian Nathial town YMA branch tin achungin mi pahni cheu ba ka sub headquarters YMA achang mi pahni te an telani
khati zong khatukina Zing Daifim hun kan man theite ni a Zonet chung kwa ten zawai ni man nuam vek ule